So ni wega kuga kuri products imwe Kenya tari yahota gukorwo self sufficient. One of them ni ta ngano. Na ngano production ikoretwo igithie thi ni undu wa reasons tofauti, including ugu tukuga migunda kuthie kiganagio wewe gorere kuota na nije kuota andu magakama nyumba maingi muno na riu mugunda urare wa ngano mbere no production igathie thirite ugu togwo na kahua no irathi na nikio thirikari ira hiri maundu ma affordable housing to reduce pressure on agricultural land. No riu tondu twakiuga ati tutiproducaga enough wheat na enough rice to mwaka tuke import the balance koguo thirikari ira ikite ni gukorwo ina institution itago AFA ni gwikamenyaga twa produce kiwango giki na balance nino koguo no mwaka twitie no gutiri hindi turehaga muchere kuma na nja guku kwina muchere wa arimi utaraguru ko kwina undu tocio it's good to know. No, the system is that muchere ni twathondeka wa guku no ndu kuigana wono mwaka tugire mavuri mara mangi maikorogo na excess rate Pakistan na India tukagura ku. Thank you very much. Na Shesheni hakuhe nawe.